Kwa chaku chende kwitha kichako ila nina kethia ingi na nauthocha ingi na moko eletu manithie kila kinthini wa mathangu maitu ma umuthi kethiwa nindi ubingui ya kameme kaku kana kethiwa nindi ubingui ya TV yaku. Nina uthocha nyanito wa Betty wa Mwania, nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation. Aniambia na mawala me ithangu ni ya The Standard. Headline kana mawala manengete ugoito ithangu ni ya The Standard ni real state of nation. Umuthi President William Ruto athikwatiwa kunena na NND yulo wa the Kenya wale vikete kuma oselela kibila cha o president itinakula kutwa wa 2022 yeni state of nation address ya katatu ni waneni yambe ya kere na ini ya katatu wala ndiene ndi aingi omwana atongo imangale koleme na makulu kauta maitula mote na kuvuthi sia utongo wa President William Ruto ni mawala manengeta wita thango ni su ya The Standard. Ili tulika mauvoni ithanguni ya kele ya The Standard mawuma konete Kenyans worst off despite Ruto's loud promises. Kana indi Kenya mende kusila ebino yomona itina President William Ruto kuwathana maundu kauta kwivo kwa ilia maundu ma economy ya nthi ya Kenya kwivo indi aiweta kana no kwithwa aithe ciangalama ya mekanile kindu kila kiwetwa ni uvathukanu na kindu kila withito aiweta wala indi katikati wa mwei wa kenda na mwei wa 10 mwaka wa 2025 matho wa Mamba Spirits mambatie kwa kilungu cha 0.1%. Wala ndi kati wa maono wangi meithitu kana sindu ingi ile situmika mono ni NMV sithi twesi ya mbata na itina wake kuweta kana indi nukwithiwa aithe ciangalama ya mekalile thangwe wetete kana President William Ruto no wetete kana no theretie matho wa mevo mamotu mamauta wala ndi ene manthi ya Kenya melo meka na kuweta tegwo ni mawala meithanguni ya kele nikabindane ka President William Ruto wetelete kunenania na NMV kwi umuthi ithanguni cia kele ni thia what teachers parents expect from the president kana kila alimu na si me ku expect kula kwi President William Ruto kabindane ka ukwithwa haya address kana aenenania na NMV wala ndi alimu meweta kana unenania wa last year kana mwaka wa wetu President William Ruto ndane nga wito mukati wa maundu ala alimu mainda kwivo kwanduka kwa alimu ma JSS ona kutwika no weteta nimekwithwa mayandi kwa alimu intern teachers mekwithwa mayandi kwa miasa kana undu ya nengwa wito pala ndi mubya wake somo withitwe oisila maundu kauta ndi namo asimenda kuelewa uthu yulo wa mibile ya fees kana niwo ilovia ni sioletwe kana capitation ni oletwe maskuluni methiwa mathenda kuelewa uthu wa maundu undu mailie ni mubala maithanguni ya kele ithanguni ya katatu ni mawama konete indi mundu nomwe license yake mubalo kilie bathuku months driving license cost him insurance claim wala indi license yake kuonania kana anengetwe luza wa kutwatwa mota twitwoka Laitina ngali yake ila andikithitwe na isito yake kuwetekana ni na kwa tikie accident. Laitina wakuendeka indi insurance na driving license yake au milie kotini ni kana kuiva ula onomiwe mbanga nesu license yonanya kana we ailite kutwa tomota twitwoka na indi kuendeka aibe au mimbesa syake mfuko insurance ithiungamia indi ni mwoku mimbesa syake mfuko kuiva ni kumana kwitha license yake ata update no wala methanguni ya katatu ya The Standard thanguni cia The Standard no ithia magoma connect democracy a report shows how state misused social media to threaten Gen Zs kaunda serikali yatumie mitandao kutesia kana kutea wia moikama Gen Z ndani la maandamano mwaka mwetu June 2024 wamwena ya mwaka wakabina kama maandamano kumana na kikocha Mwalimu Albert Ojwang peweta ikundimu ya kuletea haki cia NND Human Rights Group yasekana at least kana bakwe mainyiba andu yane mwana miongoli na nyanya ni mawaiwe ngilidatu maikwatwa
angi miongo na tatu maya kwanzia itekweleka nthini wa maandamano ala amoika maliana na corruption wamwe na koti kana motalatala wake lovia ola maliana na uo indi beweta kana social media ni atumike monoko mobilize maandamano matwa iwe na ingi serikali atumia social media suku threaten amwe maamoika alama imostali ni wambe kukosoa hii serikali wala indi 27 year old activist wa Mombasa ni wakwatiwe mithenya kana matuku eli wala indi kuweta katawakwata mautumani simoni yake matema kuendesa iwa kana nukukua na atiesiana siake wala indi wakwata matesi aane kana kuwekana na kutongo esi ya maandamano wala indi motete yonge kana activist yonge motandoni wake wa Twitter wakwati otomani wakana we are coming for you kana indi nukwatiwa kumana nake kutongo esi ya maandamano wala indi unge Anifa Adan wakwatie matesi ya pamwena kwewa kana aweti ye serikali udhukana pakadhukanu na kila serikali wiki tendeni wa maubo kana maubo mambanitwe ni BBC documentary la ya Blood Parliament na kukwata matesi ya meki patakanya kumakula kwa serikali niondo serikali ndi atumia mitandao kotesi ya amoika ni kana kweka umekoswa na kweka ukulia yolua udhuko miwayo Mawala methanguni ya kana ya The Standard with their unmet pledges pile up as Ruto delivers that nation address. Na unena nya ula President William Ruto kwitha aina nya na ene nthi wala indi ithangu iyo weta kana ve maundu kauto tabikie na kumea nesia na tunake kwitha athanie akeka nthini wa agenda kana manifesto yo ya bottom up economy eta kwitha indi ene nthi mehasia economy thi TSO ona banini na metelete President William Ruto ku address sindu kana maundu kauta mebo kubata NNV othasio wa kunena pala nebe wetakana NNV aingiwe bikiena kukwatwa kwikiwambini nangeka kwa kwanza ite kweleka letina wake kwetakana mwaka muthelu nthini wa address of the nation ya last year wetekana democracy na freedom ya unena nicho kindu cha bata mwene ndi waleta unena wathukanu na kila kivi itwe kikusiwa NNV makosoa serikali kana makulu thukumiwa serikali maikwatwa kuwa wa nange kwa kwanza ite kweleka ni mabala methanguni akana ya The Standard thanguni akatana mabala kanete utandithia mabala methanguni indi angi me thanguni anyanya The Standard na mabala kanete State of the Nation People First National Address starts by tackling households basic needs kana indi kwa monde kawaida kala President William Ruto wetele tuane na jana NNV endeka anene maundu kauta alama connectie mwene mvi na sendule situmiawa na muno ni yoluanga alama ya mekalile maundu tamaliu ala Kenya makwasa aingi mo mavisa kwa foda leo ni kwithwa inga alama viyulu maiweta kana maundu tamasoko ni maendete mvi na kuthingwa athoa masindo nthini wa masoko meki bathokanyo onakuteka President William Ruto niwe wetika na nthini wa address yake last day wetika kana kuminana na ulusani ula withi to katikati wa tandithia measeka na kiki yaithwa ni kwithwa na mabroka mautandithia meithitwe nthini wa makambuni meki bathokanya na kutuma indi matakwata usia ula wailite mawala methanguni ya nyanya mawala methanguni ya kenda ni mawala konete Ruto democracy pledge under fire amid a violation indi ikundi mwe ya kutetea haki cia mwene nthini ya weta undu indi serikali ya tumiye mitandao kukwata NNV kana undu ya trace ya ndambuka cia moika majenzi kula methiwa maivangithia maandamano na amwe kukwatwa kwanzite kweleka wala ndingaleko ya uli pamwe na amwe maambunge maamwika mebetie kukulia serikali yulu wa ubalukuwa wayo nthini wa maundu meki bathukanyo wala ndi civil society decries abduction kana kukulia serikali yulu wa ikuu na kuthi ubathukanu na aki cia NNV pameta kana freedom ni kindu cha bata kwi NNV na kone wathasio wa kwielesya mabala methanguni ya kenda ya
The Standard. Ithanguni ya 10 ya The Standard mabo makonetie walanya wa witi wa sha olame wetakana withi to withukuma walanya wa sha wa onokie itina wako betangwa kwa NHIF walani mia wetakana awa aingithini alama waito wa kanza ni maminite kana maaminie witi kana maaminie ilovia sio ila si ungua sha meithanthatu mbee wa mwaka kuthela na kulasimika kosa mbesa kuma mipukoni ko na kuiita miasya kana ende sha igithitwe ithe kuma na kukuli kana NHIF ni siokewa miasabe na overlook munene nthini wa walani wa witi wa Shaonet na wa President William Ruto kwa thana kana ende sha yokite kwa ilia maundo na kwikithia witi no bike kanikila mwene nthi ene miasya kini wathokanu ni wathukana kila mathito ni kwithwa sha ithitwe ithukuma undu o violate ni mabolo methanguni ya 10 melete ndo Kenya mena kiyo yulua walani wa witi wa sha na kwetakana ni kwithitwe na ubungulu kana kwithitwe na ndawa cia kuyana thini wa masibitali bala methitwe mailasibika kuandika ndawa na kuthi kwithowa nzawa masibitali anano ma serikali mailite kwitha mena sio maimanenga mana ni kwitha meungu wa sha na mabwala meithangu ni ya 10 thangu ni sio 10 nthia mabo makonete nyota Asla Funds maiweta kana nimeotula moti wala nyowa wa nyota na Asla nyota yambiwe mithenya o mivuthu ni mawala nyola meweta tamako kilia amweka kiokwati maiweta kana hindi youth fund ya allocation ya 2024-2025 ni ya ulilo kuma milioni 500 nginya milioni 225 maweta kana ilo bila moi kama ithitwa mainengwa thini wa walanya ona sirisa kwambisia biasala ni tupesa tuiniki nikatiwa ene thina tongoi maitola moti mawalanya ma nyota na Asla mawani alama ithanguni ya ekomabo ama konete obaluku ula withitwa thini wa serikali ya Kenya kwanza kuma yoselela kiwelo netina yo kwa thana kwa ilia maundo thini wa uneni wa President William Ruto wa mwaka muthelu ithanguni ya 14 ya The Standard nwithia were aroko pay 1 million each of Kasipul violence kanandi atete makiwela cha mbunge wa Kasipul la ni mwana wa Mutotia Ngondo were ni umwakati wa atete alame kukitia kivela chu naongea aroko lawe yuangamite atena chama nimeithi mathoku na tina kumwa baine ya shilingi bilioni umwe kila umwe ni mobia wa unyubani IEBC kana ninza ma unyubani IEBC kwene kama ibe milioni mwe tina wanduthi kumbuka kabina nekala na atwa ise campaign sio ile ni atwa ise andu eli kotiwa ni thayo bala ni IEBC kwa takana ni ma 90 wathokanu na mia kana ethics ila sibo nthini wa kutwa ise campaign la sinenganetwa ninza ma ise ya unyubani ya IEBC bala ni mekwendeka maibe milioni umwe nthini wa masaa miongo ina na nyanye tina wa verdict isu kana verdict nengani wa muthenyani wa iyo na ungu wa masaa miongo ana kana 48 hours mendeka mebeba ini usu wala ende kiko keita sio ketungile ingi IBC asani matunda ko disqualify wa kugitia kibela keu cha obunge wa Kasipul mabwala methanguni ya 15 mabo makonete ndi minister munene Musalia Mudavadi kuliana na kana nthi ya Kenya ni kutoa ise human trafficking tina maikundi mwe kweta kana Kenya maithetwa maitwa wa nthisi anza kuthukuma mabuya wathukanu na wendi wo Musalia Mudavadi asekana Kenya ina human trafficking kana ithi ethosia ene nthi mayonde ingi kuthi uthukuma ku ni kana Kenya kukwata vaita no yo mwene no leandile na maboso na kuweta kana ala menda nthisi aza kuthukuma menda nangenda yo ni mabala methanguni 15 ya The Standard twekila nile thanguni ya The Daily Nation twekita nile mabala methanguni ya The Daily Nation ni mabala manengeta witu ni mabala konetie promises versus reality kana sindu ile President William Ruto wa thanie na ila wekete kwa oyu resi ni mobiani wa health kana mobiani wa wichi ni wathanie implement universal iyo the coverage kwa kila umwe kana kuweta uiti no kuweta uiti ubikika kwa kila umwe kwa uyu maundu maili hata current status anumiaseka na indi sha kana kunikiliwa sha wina thie ya bilioni 106 kubikia uyu ni wathanie kana uiti uketha ubikika kwa kila umwe
ene maundu maile oyu sha ina thie kana itaite bilioni 76 kuma kula kwa serikali hando ingi maiweta kana sha no baluku kana maithito matio kwata witi ula wailite mubiani wa education ni wathanie kuandika alimu na kuolamwa wa alimu la withito kuna kwa ile maondo make somo current status maondo maile hata oyu 76,000 teachers are hired kana alimu miongo monza na ngili miongo monza na thantatu na maminite kuandikwa wala indi 24,000 more kana alimu angi ngili miongo ili na ana imabaniwe kuandikwa nikatewa maondo undu maile oyu itina wakwathana mwaka modelu na oyu maondo undu maile ayoneka bena ubaluku thini wa sector ya uima wa mwikana health care na bena improvement thini wa mubia wa kisomo wala manengeto wite tangoni si ya The Daily Nation. Ini tangoni ya keli ya The Daily Nation, confusion, pain as kazi maju lands youth in financial trouble. Kana indi amweka engi membini wa confusion itina wa moko wa dhama ya andhisi anza ai maila asimeka aingi mo maila asimeka kutia mawe ala mana adhuko maani kana kuetela kuthindi sianza kalini mawete kana kiki habi kia kuyani wa ingi mo measeka na mwose telon ni kana kufanda kana kuikide kana nima kwa tamnyanya ila ya ilite kuthindi sianza na itina hindi ebengi ulo wa makobedha siya kuweta kana mami no tuwa wandhi sianza makati la wangili 33 kila mwai mami na to kuthindi sianza na kwa mbesa mawia mo kendo kila kitaesa kubikiwa onaju pala hindi mutandi thio mo Miss Tungu kuweta kana wenda atia uya bala uthukuma ni kwithiwa aetele uya wake winenda ku resign na wati evinda yonthe etina wa deal ya kuthinza kuivana wala kueta oyu ya bikia na kuivana bala ndi wiva wa musala wa ngili miongo 5 bala ndi musala withito witilwa ngili 18 na yumenda serikali kulikira na kwikitheka na mbesa ino siyo tuloni kwithwa mayathi ndisi anza ona mayali sandeke na mawela mathitwe ndisi anza mayathi kia na kuthoko manene methitwe we ni withito aitulwa mbesa kumana na wela thukuma wa hoteli mobala maithanguni indi ya keli ya The Daily Nation ithanguni sia kila The Daily Nation ni mawoma konete indi mawia suma ma amoika kuthindi sianza bala tuona mawone maitu kana Alfred Mutono aweta kana ninzike na kana amoika aingi ni mabiki tena kuthindi sianza na kukwata makati wa maana 5 maana 3 ni makwatete mawia and this sianza ilo vile satumikie ku recruit amoika no kuthindi sianza ni ngili maana ele ndio satumikie amwika mana monza ni mwari kurutiwe alama minito na uthindi sanza kuthoko makoma weta kana ona itina wa kwitikila kuthoko masaa monza kana 7 hours methi to maila asimika kuthoko 14 hours kana masaa 14 owathokanu na wetikila no ula waivo mawala methangu ya karatu ya The Daily Nation idhanguni ya kana ya The Daily Nation mwabuwa konete major sector struggle as Ruto delivers that state of the nation address kana indi sector ila nene ila key sectors bandi ya Kenya siende na kunyamaa onetina wakwithia indi President Ruto athanie kusia ile sector ini sibo sia kisomo sector ya uiti sekta ya agriculture ni katewa sekta ile ikunikite vanene na kuoneka evaluate unatina wa President William Ruto kwa dhana kana no kwithiwa sia ilia ni mawala maithanguni ndi ya kanana ya katano ya The Daily Nation ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation no ithia maboma ko ni ondo serikali state weaponized digital platforms to quell protest kana ondo serikali yatumia social media na kutraka amoika kabinani kalama atwaisia maandamano ma 2024 kabinani kakuleana na finance bill undo indi kampuni wa telcos ubikie na kutula motiti na makunengane maubo makoneti amoikano balamai na kubikia kutwaisia aingi mo kukwatwa kwanzia na kwanzia itekweleka na angi kuwawa ni mabala methanguni ya thanthatu ya The Daily Nation thanguni ya monza
ni maboma konete utandithia ithanguni ya nyanya ni maboma konete imanisio sia yolo sia private kana private universities ienda serikali imaibe billion 58 kana private universities demand 58 billion payment kana ni taite serikali 58 billion na ila makwenda serikali bibe kwa metoni bya methe tamaila asimeka kosa mbesa mebikone kuona kotwa yisi ya masomo uyu ka mithenya mivuthu etina wa serikali kuigwana na alimu maimanisio sia yolo sia serikali itina makotwa yisi ya mukomo kwambe wa bakubi me ile na kwetekela nani kana mabikie na osioka skulu miatika na ilobia imataite ni kati wa mwaka wa kilobia wa 2016-2017 ngenya mwaka wa 2023-2024 nebo ni mataite billion 58 billion mwaka inaindi serikali bibe ni kana matwa ise masomo mo kwa withiano ithanguni ya 10 ni mwa konete ndi Dr. Oburu why I feared post Raila family fallout kana ndo akia ithoko si saumila tina wa kukwa kana tina wa kikucha ndongo ya ODM Raila Odinga yasa kana indi nuna enda kutwa isi onena nyana Raila mbewa kikucha kene kana kwikia maundu nesa maundu makonete musiwo na waiwa mali yoke ndo kila kitana ithe wa manaina kana maina mubango wa kukoma na Dubai mwezi wa 10 matuko 19 kindu kila kita ithe wa tina wa Raila Odinga kutiwa netha yo matuko 15 ile weta mayai so koma na kupangithia niata etina wa maundu miaka yase kana miaka yo ni 90 muno kindu kila indikita na ithiwa menabi ke no twaise onene na kuia mikakati ya undu musi wo meotie matona utona kwitha weilia mabwana methango ni ndi ya 10 ithango ni cia 10 no ithia undu nzama ya IEBC usakwani ya IBC kunie baine okitili makibela cha kasipul mayende kamebe milioni omwe kila omwe itina wa ku nduthi kumbuka kabinane kalama na twaise campaign kisione keu mayo kitia kibela cha mbunge matuko thandatu mwayo na kwendeka maibe na itina mokwiba kindu kiite yumilene kana kiko kiite yumilengi ni batonyeka makaungamwa thini wako kitia kibela chiwatali to mithenya kauta kana usakwani ubikie na otwe no usakwani munini lo baniwe kotwe matuko myongoli na moza mwayo uwa 11 mabwala methanguni ya 14 ya The Daily Nation ni maboma konete ndi witi walanyoa witi wa sha pala ni mwaka huu woka siana mana kena 34 sibikiri na kutiwa ni thayo magavana maitula moti walanyoa witi wa sha ni kwithwa wutiete yanya udatonda kusese ya tukenge twatopikia na usiawa na indi nzama ya magavana kana COG muthanyani wa iyo ni TCC ekwivetanga ungua walanyo wa sha kethiwa serikali iria ilia maundu ma witi wa sha ni kwithwa miasia kana utalo uwa cia nesibikie no tuwa nithayo kubikia ukuma mwaka wa mbia ni munene muno 934 babies die as governors blame sha funding gaps kama miasia indikethwa serikali yulikilela na kulinda manya alamendhini wa walanyo wa witi wa sha moni makwivetanga uyu kamithenya mivutho witi na waindi wa alimu kulasimika kuma walanyoni wa witi lama na atumia wa minute na kulasimidhiwa ni serikali kulika ungua walanyo wa sha maiweta kana inde bana ina public participation ya kuyana na kukudwa kana moni mekwenda kulika ndeni wa ungua walanyo wa sha na kwivetanga ula wa minute Woni watorika moja wa kunikiliwa mathango maituma umundi kithia kana niwe kwatia mathango asuna iliwe kwatia mavo asukwa withianu inaitwa Betty wa mwana tu sio kithia na aini maituma umundi tunene maundu meki bathokani inu